أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. توبا مصر با غروب مقبلة جل أنبي أو بلا جل فو كرامو أن الأمريكا له أنبي الله سبحانه وتعالى دلي ألاك أنو دم يا ربي، ألاك أنو دم، ألاك أني أسترا، ألاك أنو كسي كانتنا يا ربي، ألاك همنا كون يا ربي. شيني كنا يا ألاك دي أما دينا فموجوني ما ألاك دي أما كنا جاب سر سيرا سيرا في ألاك أمبلو سيرا كان نغياني كنا نغياب سر سيرا سيرا في ألاك أنير مجنى أسرنا يا ربي. اللهم آمين. ألاك هراو دايله النوي يا ربي. ala kan fara ka jonyumanw kan, ala kan fara ka jonyumanw kan, ala kan fara aka jonyumanw kan ya rabbi. Kan ka kuma laban kɛ kalimatu shahada ye. Allahumma amin. An bɛ alimamiya shartu de la. An ye sharti damadɔ fɔ. An ko alimamiya shartu bɛɛ lajɛlen yalasa alimami ka alimamiya ka saha, an ko 9 don. Fɔlɔ o ye alimamiya ka sɔrɔ a bɛ seniya la. Seljite mamina ka almamati saha kiri minu medlo la nyufo flana akanake almami komai mo min be ka seli mawre nofe mawre tse ka seli otira mo fana ko anko sabana o islamiyai nani na o yeche ganke musuka almamiyati saha durna o yebalugoi demseni nka almamati saha aywa de balugoi fardala. Naam. Fardala donc anyo defo wolonglana ani hakili akasro atila mona hakili be nyamfe okuma wolonglana ango o ye horonyay me o ye juma kelem bewde na borola aywa silito jong bisika ke almami shegina akasro ma jugujugute ala sosola min kala sosobe kenaka kene kan kowdu abe ala so kene kan kowde ke mo kalme meti saha ma anjora ay wayende shegina nila hukma konontona at-tasi'u ako konontona al-qudratu wa yasyi ala al-arkani sili josionka bi ma'ana sili fardaw arkanu salati ani faraidu salati abekere akasro al-mami absika sili josionke abseka awa kumbir kumineke abseka sujudi unanyono ukma fala tasihu imamatu al-ajizi dese batoka al-mamati saha an ruku'i la masalan misaliyala ukuma na yasru mughammi ale kobe adimi aseka aywa ruku'i wal malibe sigi kasili rada aseka jo walima hari aywa tsika sujudi ke ya fam okuma alibe korli de ke katra uluma okuma tsika ke moka almame momi miseka uluke. Naam. Ako illa an yakuna al-ma'mum fona ya sur almame koma kera aidan tuguni ajizan desebayi anhu kabo aywa uma ma fona ya sur alani almame koma bekili almame alibe sigika sille almami koma yɛrɛ fana bɛ sigi ka seli ale bɛ sigi ka seli min bɛ ka seli nɔfɛ fana o fana bɛ sigi ka seli kuma olu bɛ se ka seli ni ɲɔgɔn ye amma zena n'a y'a sɔrɔ nin bɛ sigi ka seli e dun bɛ jɔ ka seli o kuma a tɛ se ka kɛ e ka alimami ye. Naam. Ni selila o kɔ dɔrɔn i ka seli a tiɲɛna. O ye sharti 9 ye. Wa kadhalika al-ajizu ako deseba fana be o cogo la an ahkami salati ma min deselen be silikiru donina silikiru sili fardaw a sunnaw a mustahabu ani sujudi sahwi kanka ke cogo minuna o kiru mo min to do ko fana ka almamiyati saha aywa. Naam. ko fana ka almamiyati saha bo فلا تصح إمامته كوكا الممات السها إلا لمثله فو أن يغنودي
aka soro mogomi fana to fana do abi selikan ke akechugula me ni farda ni sunna ni mustahabu ye aywa atolu don ka bonyona sujudi sawi nyina sujudi qabla ni baraka ngake minuna atolu don ka bonyona okma ko ka almamati sah fo mami fana to do me anya fo ka teme anko aka almamiya soli bala na soro mogomi abi selik kechugunya selikan ake chugu aba ke juste me ate fardaw ni sunna ni mustahabu ni qabla mani soro bara mani soro atolu don me aka selikon kera kechugula anko don bawo nyon so do ka sir kan do ka mai ya famu do ka kai do ka mai do ka sil chene no na'am kuma wudi kama sigina ko de foyano mako aka almamati saha ko bayra ka fo ale tara minun ko aka almamya ato bo aka sil ko no sahalinu me ko tseka ga almamide ayra ko na ayra silla ka sil sahanido me atseka ke almamiye ni mo miselo no fetor ki gaseli may ma fo ay reñ wono na aywa wa واختلف وينيون فونيونيا نعم واختلف وينيون فونيونيا هل تصح إمامة من يلم ماكا المما بالسحوة لم يميز نو ما فرنسيك بين الضاد والظاء ضاد الظاء ما عربو كان حرف دو بينو يتاسر لو فولوكا جله مغما مامي مدغي على ina fo dadi ani deli misali ala tolu bonyona ya famu wal madad ni zai ale tsaka zai ni dadi foka bonyona fiyo bo ona nyona ha wal madai ani zali atsekulufu awa foka bonyona wal mazai ani jimi atsekulu foko bonyona ko mi misali yala aywa niko akafo idha abafo ija bo omrobe mado be tseka dhafo niko ka dhafo drobafo ko ja idha zulzilat bafo ija juljilati atseka harfu numbo nyona bo akacha dongo shia bela jilena atadu bo ko mi arabu ko mi misali ke ni dadi ani zai nota harfu chama de bita soro qabla aw qabla do be utsika ni harfu no bonyona ita soro do refana qabla wore be utsika ni harfu no bonyona bo lanyini ye ode kwa bo yali ko ka almamiya be sahawa ni mo min sella on ofe ko ala ka almamiya be sahawa donc sosoli bala bo kuma chama de bala na soro aywa aba soro alhamdu sorana abasoro soran to layna fa basoro alhamdu soran fa na chugumina walima na yasoro soran to de la basoro me alhamdu soran ati asoro la alati harfu minun don ka bunyo kona o te soro alhamdu soran kono misali yala bo kuma chamani bala wa imamatu lahini ani cheni kala fanaka almamiya susuli bola lahinu de ina fo yoro misgiri kanga foni ibo sigiri kuru walma yoro min siri kan akuru ibo sigiri bla duguma misali yala bo komi ana amunta abafu ana amutu walma ana amuti misali yala bo oye aleti arab kayre do ate na hawdo ate arab kayre ta chugo okma sigiri nunu ababe nyam nyona do gori lahnu bo ko yala fanaka almama be sahawa ko susoli be afanala bo susoli be afanala kuma chama be ala do ko na ya soro abe asoro soran nunu de la me alhamdu sorante ko aka silikai ya fam do fana ko la akira alhamdu soran yo akira soran wore yo kaka silikai do fana ko amai ma kuma chama di bala na'am mai ta soro yuro dola awani mbesoro bita soro almami aka kalanga bita soro futi chama bala tasoro foti chaman be kalangana
kuma don bo nyon so ala do ko aga sili kan do ka mai aywa ni ibena almami fasuguma sigri nuna ba beyelma ba be do nyona walma harfu nunte nyabulu ma ibse ka seli anofe ibse ka seli anofe aywa awa fendo kama parce que ni ma seli ako abse ka ke obse ka fendo wuli be seli anofe mais ni ra ko ni kalanga ko ni mi jacce la foti ka cha harfu yelmale do ma ni klala ikata sigi ka seli ba na suro ibse ka toyi ika seli fa ngore fe wori kai mais na ya suro ni ma seli abse ka ke sabu ka fendo wulu awa karankini no awa wulu wala maka juka ka ke aywa konya sabuye ibi selite ni sala no fe ni klala aywa inata denga sigi ka sella na parce que kuma chama mi selina ala kambe sabama وتصح الصلاة سلب السها خلف المخالف فغنيونيا باكوفي في الفروع شريعة بولما فراولا الظنية نوي جيجانكي وكورج مني يبتاسرو فقه مسألة ولا دون باو بينيوغن فغنيونيا يا فامو فين كلي don baw be ñogon foña aywa akirila doba fo abeken kecugena doba fo abeken kecugena doba fo ni wajibi doba fo sunna do una ñogono bo odi ya al mukhalif fil furu'i zanniya bo ina fo ay refleka misal mi fo kali maliki ko mi maliki ganke ka seli khalifa shafi'i ganke kofe mwambe shafi ga madhabila bo ebe maliki ga madhabila e ka seli on nofe ko bashi tala ka seli kai pasi ko mi bo an feyano min ka cha an feyano wi malikiya ani aywa hanbali al malikiya wal hanbaliya am se ka seli nyonko itara misir la yasro dobe no abi ahmad bin hanbali ka madhabidika ya famu yibse ka seli anofe ibse ka seli donc anofe ina fo hanbali fana ibse ka seli alman malik madhabi aywa nofe ba nofe chukumna madhabi nani walma madhabi mbela jele ibse ka seli nonko parce que madhabi nani sa ale de be du koloka bo don ba bela jele mbena ka fo kelen kelen ni yamina bisi alama kuma har na ya suro ante kelenye ambe ñogon bla fendo la abe banga sel ñogon ko awa misali yala alman maliki ga madhhabila kungulo bela jele masahili be wajibiya ya fa kungulo bela jele masahili be wajibiya me ta sur madhhabi dola ulu ba fa bete wajibiye ka be masahi o sunnadi note wajibi ko ni ka do masahi doro doko clanche na doko hari mana itike dengoni ke kai ibulo dengoni kilenke ke kungulo joshi iye wa fardadi ma ni mo min taro tasira fe bisika selo no fe wa hakada na ukma niye almamiya shartu wa niya sharti konontonai ani sharti laba alaka ambe sabama alaka famu ci guduma di nena bela jilema ma ni almami kofe mo o fana ka sharti bina tugunna aywa ni ala sona sigina tay amana dola alaka ambe sabama atasi'u ati shartin kabundi alqudratu kin katenga ala al-arkani sallin gonna manun kamma kin sallin fardanu fala tasihu imamatu al-ajiz kuntana al-mam'un tasana عن الركوع بكى قرورا مثلا مثالين ده إلا أن يكون المأموم مد المام حلنجين غنى عيدا قري عاجزا غانا غنى كنتان عنه بكى أي فرد كي المام غنى تهي من غران تكيانا وكذلك العاجز كنتان غوكي مغري أن أحكام الصلاة سلين كيتوما سري بنت سلين كيتونتو فلا تصح إمامته كين قال المام أنت سهنا إلا لمثل ما غنى إمي
إمين همبي غانتا أتو. واختلف إرامي صغي هل تصح إمامة من يلي سرع الممعو سهنوا لم يميز كنغما فتن بانشينيا بين ضاد نغا والزاء أرزاي حرفنو بنوغا تنتمي أرانتي بكاميري والما حرفنو بنوغا انقبا أرانتي بكاميري وإمامة الله أرو بنندانا الممعو همبي أو سيغيرو نيلنا إيوا يلا غا الممعو سهنوا إرامي صغي دغانغا كوري. وتصح الصلاة سلم والسهنة خلف المخالف الصغى نمبل في الفروع كيتوندي الظنية كيغاني جيكي كانكيا كيتو بنو غواري آغو مسوغن كيني كين تابل نتارن تسلي دومي هالي كلم مالكي قومي المام مالكي مذهبين سري خلف الشافعي كنا نسلرو الشافعي مذهبين بلي والما أنسلرو أحمد بن حنبل مذهبين سري هالي والما بالعكس والما كونترير السوى سرين كين علي أبان ما نسوى سحندني كين ساورا أغار وسلي دومي هالي أرنا فموسرين نورعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.